kako je parkour počeo u svetu, a kako u Srbiji? U svetu je počeo u Francuskoj. U suštini to je glavno mesto gde je nastalo i počelo je od momka koji je bio inspirisan ocem, koji mu je bio elitni vatrogasac, vojno lice i tu je on dobio inspiraciju jer je živeo u blokovima francuskim, kako da svoje vreme utroši, kako da bude koristan, kako da trenira. I onda je on inspirisan ocem, krenuo da se kreće, da sa svojom ekipom stvorio to nešto. Kakvi su po parkiću zapravo? Da, po blokovima njihovim. To je najsličniji naš Novom Beogradu. Francuska, to su predgrađe Pariza u suštini, tačnije. Pa imamo i onaj film, možda to možeš da pomeneš, onaj film koji mi stariji smo sigurno svi gledali, ili većina nas, Yamakasi, je li tako? Da. Sad, to mnogi možda ne znaju. David Bell, o kome sam pričao, je okupio tu grupu Yamakasi. Bez filma ta ekipa se zove Yamakasi, samo što je Luc Besson uzeo njih i snimio film o njima. Ali to su zapravo svi tvorci parkura, to su prvi founderi i prvi ljudi koji su počeli da treniraju su u tom filmu, osim David Bella. David Bell je kasnije bio u drugom filmu, ali ta ekipa i većina ljudi zbog kojih je parkur počeo je taj film. Oni su bili poznati samo u Francuskoj manje, film ih je bacio na globalnu scenu, kao i u Srbiji je baš zbog tog filma počeo parkur. Bogdan Cvetković, koji je moj kolega i s kojim vodim Parkur Srbiju, je gledao taj film i isto kao što su oni počeli sami, samo inicijativno, on je zbog filma izašao napolje i krenuo da rekreira pokrete, samo što je to krenuo na jakom visokom nivou, ozbiljno. Krenuo da trenira, shvatio da treba snage, shvatio da treba svega tu i od 2003. trenira do sad i dalje. Dakle, Bogdan Cvetković je pionir parkura u Srbiji. On je započeo parkur u Srbiji. On je prvi slučaj. Prvi slučaj, prvi zaraženi parkurom. Prvi slučaj, da, bukvalno. Posle toga je sve, on je osnovi Parkur Srbiju, počeo prve treninge, sve, ja sam mu se pridružio od 2010. Sjajno. Ovo me podsjeća što si mi rekao sada, svi koji su gledali taj film Yamakasi su posle počeli da treniraju. A to me podsjeća na nas malo starije koji smo gledali Bruce Lee-a i Van Damme-a, pa smo zbog njih počeli da treniramo. Dakle, koliko film zapravo ima uticaja, koliko mediji imaju uticaja na nas, a da nismo ni svesni toga? Bukvalno, mislim da je to glavna stvar. Plus sad zbog mreža i svih stvari mnogo ima uticaja na različite načine. Pre je to bio film i možda nešto sa TV-a. Pre je bilo možda iskristalisanije, sad je to mnogo teže. Sad kad bi bavio se svime što vidiš na internetu. A mnogo toga gledaju, da. I svašta ima pogrešno i sve znamo, ali tad je bilo lakše. Ljudi su počeli zbog Bruce Lee-a i zbog veštine. Yamakasi i te stvari su pokrenule parkur. Ne vidim ništa drugo što je uticalo. Parkur je nezvanično, kako ljudi tvrde, veština koja se najbrže proširila sa internetom. Znači, to je bukvalno godinu dana je bilo proširena za ceo svet. Nijedna veština u svetu se nije toliko brzo proširila. Neverovatno. Baš zato što je pik bio u razvoju interneta. Ne znam da li si gledao, ispalo mi na YouTube-u pre nekoliko godina, recimo 1905. 10. u Americi, neki čovek koji izgleda kao da radi parkur, penje se brzinom pantera na drvo, po krovovima, sve što vi radite, on je tad radio. Uvijek izgleda bilo tih klikova. To su poznati klipovi, to su kaskaderi, tačnije to je Buster Keaton i možda još jedan kaskader. Oni su to koristili za film i bili su atrakcija, sad ne mogu da budem siguran da li je New York ili negde, u slobodno vreme su izlazili na ulice i tipa zakače dete na rame i popne se na zgradu. To su profesionalni kaskaderi. To je delom i Jackie Chan posle bio popularan, niko to nije zvao parkour, on je to radio za film, samo inicijativno isto koristeći kung fu i njegov osjećaj za komediju. I onda je on i bio pitan za parkour kao da li znaš šta je to, on je rekao kao ja to radim cijel život, ali sad je dobilo formu. Gledao sam jednog parkurovca koji je komentarisao Jackie Chanov film, njegove one akcione scene. Sve scene, da. Gde se on inače i lomio bezbroj puta. I kaže, ovo je neverovatno, on je toliko dobar. Pogledajte, i sad on analizira ova figura, ona figura. Da, sve slično. Kaže, neverovatno je dobar bio u to vreme. A svi smo gledali mi njegove filme. Neverovatne stvari radio koje su bukvalno iz parkura. Kao da je on je samo došao na ideju tako što je vidio prepreku i to uradio. I to je sad i poenta, parkur je prirodan u suštini.
svako ko sad vidi neki objekat i kako može da efikasno prođe kroz njega, ili Jackie Chan razmišlja kako mogu zabavno i da me jure ljudi da prođem, i on je ušao u tu formu. U suštini, zato je, svi pokreti su u suštini tu prirodni. Da, telo nađe rešenje, da. Zato nije to, metod treninga je možda unikatniji, jer mi smo našli način kako da Jackie Chan on to radio baš na ekstremnom nivou. On je pokušavao, padao, a ovdje izbjegavamo taj deo. Ne moramo da idemo sa 2 metra i da padamo da bi uspeli, nego radimo na metar, gde nećemo padati. Jasno. To se sad vezuje.